wamuvuga ngo Imana ngo niyo yamaze inka, niyo yazimaze kandi yarakoze kuzimara. Ndabanza nkubaza ikibazo wa mugabo we, ikintu cyaguteye kuvuga ngo inka z'abanyamurenge ngo Imana niyo yazimaze ngo kandi Imana ishimwe ko zashize, umugabo w'umunyamurenge uri kugatuti mu kanisa ni ikihe? Jewe nabonye aho umugabo musaza ufite abuzukuru, umuhungu we yarapfuye amusigira abo buzukuru, akaza kaminka kugira ngo yerekane ko yabahaye amata menshi n'abandi babibone, akabanza amazi mu nkongoro akaja gukama kugira ngo babone ko yahaye umukazana amata menshi arimo amazi. Imana yagize neza kuzimara. Nimba uyu mugabo yarakoze iryo kosa, nicyo kigushimisha kuvuga inka z'abanyamurenge zose zishire? Wa mugabo we, nimba ikosa ryarakozwe n'umuntu umwe, nta banyamurenge uzi bakamiye imfubyi, nta banyamurenge uzi bakamiye abakene, imfura z'abanyamurenge zakazivuga ngo inka zanje nizibyara ari zibiri, ndakamira umuryango wanje imwe, iyindi nyikamira abaturanyi abakene. Abo ntibabonye. None se ni gute wishimira ko inka zapfuye kubera uwo mugabo? Uwo mugabo nimba ari umunyaminembwe, inka zo mu bihogo zazize umugabo, inka zo ku Ndondo zazize umugabo. Iri jambo ugomba kurisabira imbabazi mu banyamurenge neza neza. Nimba uzi kuzitekereza nk'imfura y'umurenge, ugomba gusaba imbabazi. Zari inka zacu twihariye zitari mu Imana. Kuvuze ngo inka z'abanyamurenge ngo zari z'abanyamurenge bwite ngo ntizari z'Imana. Abanyamurenge bose urisire kabisa ko batakorera Imana. Jewe ko nzi ko abo twabanye bakaza batanga imasa mu makanisa buri munsi bagatanga inyana. Niki cyabiguteye? Abenshi naba batarazi kiranutsemo. Imana yagize neza kuzimara. Pasiteri we, kuri Pentecoste igihe abantu baratekereje umwuka w'Imana ko ururuka ugiye kubabwiriza amagambo ari mu mutima, kora babwira ngo Imana ishimwe ko inka zabo zashize, impunzi kandi abanyamurenge bahunze bafite abana bafite ukuntu basa batagisa kurya basaga, kwagenda gatutukaje kubabwira ngo Imana ishimwe ko inka zabo zashize. Inka imwe isigayeho ubu nyine iri mu gukamira umuhana. Birababaje. Ariko reka tubaze bano bakurikiye nabo. Umuntu watunze inka akayikama akayorora, inka ukayita izina, imfasha kurera, imbera rugo, nkora mutima, natwe imenya bugingo, imara nyota, iyo kukayigira rubera ikibuga ukayitunga, wowe ngo Imana ishimwe ko yanyazwe. Nshuti za TNG TV, bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku wundi, abakuru ku bato, ababyeyi b'abagabo n'abagore, abana b'abasore ndetse n'abakobwa b'inkumi, mudukurikira mwakoze subscribe, turabashimiye. Imana ibaheze imigisha. Tubahaye kaze hano kuri TNG TV, ni televiziyo yanyu. Ibiganiro byacu nimwe tubizanira, nimwe muduha inama mukatubwira ngo hano mwakoze neza, mukadufelicite. N'ubundi aho dukora nabi bamwe bakatwandikira ati hano uba wabigenje gutya, n'ubundi dukeneye inama zanyu ngo mukomeze mutwandikire. Abajanama bacu ni mwebwe. Nitwa Nkomeze Eric, kubasanzwe banzi barabizi, abatanzi ayo niyo mazina yanje, uko niko nitwa. Ndi umunyamakuru hano kuri TNG TV, televiziyo yanyu. Mfite impamvu zitumye nza hano uyu munsi kuri kamera. Ni ikiganiro nabonye cyakozwe n'umupasiteri uri mu gihugu cy'u Burundi w'umunyamurenge. Nubwo mbyitse ngo ni ikiganiro, ariko ni ijambo ry'Imana yaza avuga, ariko nyine birasa nkaho byari bivanze n'ikiganiro, kubera yuko ibintu yavuze hariya ku gatuti byari byo kuvugirwa mu kiganiro. Wenda bariko bakora deba n'abandi bantu bakadebatire kuri sije runaka. Yasomye Bibiliya, arangije gusoma Bibiliya ariko avuga hejuru ya Pentecoste, aza gukora ku kantu katumye abantu benshi bavuga kariya ko kuvuga ngo Imana ishimwe yuko inka z'abanyamurenge zashize, ndetse arongera bisubiramo aravuga ngo abanyamurenge, aravuga ngo abantu bankurikira ngo nyine ngo bo kwibaza ngo se ni gute umuntu ariko abivuga ati Imana ishimwe ko zashize. Ako kantu abantu benshi barakabonye, nimba utaranakabonye ndaza kugacishaho nawe ukibonera. Byanteye kwibaza byinshi, byanteye gutekereza byinshi. Mu by'ukuri ni umugabo w'umunyamurenge ukuze, utari umwana, ufite impamvu zabimuteye, ndetse akaba n'umushumba w'itorero. Rero naje ngo tuganire namwe muri aho ngaho mukurikiye, mwicaye aho ngaho. Aho tuganirira namwe ni muri comment, nta handi, mwandika ibitekerezo byanyu. Bahise bakata amajambo abiri. Yavuze ko inka
zashize zimagwa n'Imana ngo Imana ishimwe. Arongera avuga ko Yesu ari wo muzalendo wa mbere, afande wa bazalendo, avugana abantu Nehemiya. Abantu benshi bararakara ati atutse Yesu umwana w'Imana umucunguzi, amwise mayimayi, amwise umujenesi, amwise satani, benshi bakoresha ayo magambo. Ati umugabo ibintu avuze si umupasiteri. Ndetse no muri comment bamwe baravuze ati uyu nuwo mwise pasiteri ni umunyabyaha, ntiyarakwiriye kwitwa pasiteri. Abantu bagendera ku marangamutima yabo. Jewe hari benshi nabonye bakomeje kuvuga, ndababwira ati mubanze mutegere video yose mwumve icyo yashatse kuvuga mudashingiye kuri kano gace ka video kari hano. Nanje rero hari abantu bashobora gucamo ino video yanje bagacamo agace gatoya n'ubundi bakagatanga. Hari abantu bari mu kubikora bashaka nko gusibiza umuntu kwandagaza cyangwa kujana message mbi, ariko hari impamvu umuntu yabiteye. Sinje kuvuga ino mugabo, ariko ndaje tuvuge uyu mugabo byagenze gute. Nje nategere video yose ndayisoza numva icyo yashatse kuvuga, ariko nanje mbabazwa n'ijambo rimwe yavuze n'umugabo. Uyu mugabo yarabwirije avuga hejuru yo kubaha amategeko, avuga kuntu abantu bafite umwuka wera ari bo bana b'Imana, ari Imana yishimira. Avuga ukuntu abantu batayoborwa n'umwuka w'Imana ntakigenda cyabo. None sinzi ukuntu yataye ijambo yasomye muri Bibiliya. Hagati aho sinije nyine ndi kumwe na muvandimwe Christian hano, aho dusanzwe dukorana ibiganiro, turaza gukorana n'ubundi. Aza guta umurongo w'ijambo yari arimo wa mugabo asimbira ku nka z'abanyamurenge. Mu gihe abanyamurenge bababajwe n'inka zabo, haruguru nari mbabwiye ko umunyamurenge avukana n'inka. Twarezwe nazo n'ubu ngubu hano turi, nubwo tutagifite inka, ariko n'ubundi tugura amata. Nta munyamurenge uzujya nta mata, murabizi. Mu muco w'abanyamurenge, mu mateka y'abanyamurenge, abanyamurenge 90%, pourcentage 90% ni abantu baza banywa amata. Ibiryo byose ryo usibye inyama n'indagara ngira ngo n'amagi kubaza bayarya niho bataza basomera, ariko ibindi byose bari n'abayosomera. Cyakora n'abaza kubera ukuntu bakunda amata, hari n'abazasomera inyama. Ukarere kabisa. No kuvuga ngo amata ku munyamurenge ikintu gikomeye. Inka ku munyamurenge bifite agaciro kari hafi y'umuntu, kuko birashorerana, ziba mu rugo zikabana n'abantu, zikarera abana b'abanyamurenge, zikarara mu bantu, zikarara mu nzu y'abantu, zimwe zikarara no mu inyana. Murabizi inyana mu ruhongore z'abanaga n'abantu. No kuvuga ngo inka ni y'agaciro ku munyamurenge. Ariko umugabo ati ijambo yasomye rya Bibiliya ryo muri Pentecoste, abantu biteze ijambo ryo kubabwira ryo guhumuriza imitima. Aravuga ngo Imana ishimwe ko inka z'abanyamurenge zashize. Bishoboke ko muri analyse zanje, okay. Bishoboke ko none nta nka yaragira. Ashobora kuba yarazifite cyangwa atarazifite. Ukiri aho nimba yarazigira, kurumva ese ko yumva yuko yari umukirisitu, yarakorera Imana, kubera ko atakaza afata izo nka ngo azitange mu ikanisa zitungure zino zindi z'abanyamurenge. Ahubwo avuga ngo yaravuze ngo inka zacu z'abanyamurenge ngo zari zacu bwite. Ahubwo none nta nka yigeze gutanga. Je muri analyse zanje nimba yaranazifite, ntayo yari afite. Ashobora kuba yarazifite ko atarazitanga. Iwe yari afite umutima, iwe yari afite umutima wo gukunda Imana. Ariko reka tubaze bano bakurikiye nabo. Umuntu watunze inka akayikama akayorora, inka ukayita izina, ifasha kurera, imbera rugo, nkora mutima, natwe imenya bugingo, imara nyota, iyo kukayigira rubera ikibuga ukayitunga. Wowe Imana ishimwe ko yanyazwe. Mwe dukurikiye tugavuga ngo Imana ishimwe ko yanyazwe iyo nka. Uyu mugabo nimba iwabo batakaza batanga inka mu ikanisa, kandi nimba hari umuntu wowe warakoze nk'ibyo ngibyo yakoze, ibyo yavuze, akavuga ngo hariho ngo abantu kwantegera ngo bakaza bafata ngo inka z'abapfakazi ngo zibiki, ashobora kuba ari umwe mu aho turaza kuhagera tube tumuretse ubu. Ariko tuba tuvuga agaciro k'inka. Niba utabora itunze Imana, agaciro k'inka, niba utabora itunze agaciro k'inka kakaza gahambira kungana n'agaciro k'umwana w'umuntu. Nibyo navuze nawe, kubera yuko hari abantu benshi bapfuye bazira inka n'uyu munsi ko bakavuga ngo inka ziragiye, akama zikurikira azi yuko hari mu aduyi uwazijanye umwisha, afite imbunde, afite iki, afite imipanga, akama yirwanga akavuga ngo kino kibuga kandi zitari zibe z'umuturanyi z'undi muntu, akavuga ngo zino nka zinya. Ni ukuvuga ngo umuntu umunyamurenge n'inka ni ikintu gisobekeranye gutya kubera yuko inza abantu benshi bapfuye bazira inka. Nawe arabazi, ntawe utabizi ko abanyamurenge hafi. Ni ukuvuga ngo
mu bundi buryo iyo baravuga ngo shima Imana n'aba bantu bapfuye. Okay, aho ndi twavuga ko yabivuze ariko nawe uzi gituma mbivuga, yirengagije uko umurenge bazizinga. uzi gituma mbivuga nuko zino nka zifite ukuntu zapfuye n'ukuntu zashize harimo amaraso y'abantu, kandi nayo amaraso y'abantu aya maraso y'abantu bazize zanka aba bantu bapfuye bazize zino nka, kandi nawe azi yuko abantu banyaze zino nka bazimaze bisha abantu. Ni ukuvuga ngo inka bayisanze mu nkumbi baramwisha. Ese man iri jambo ni ngombwa muri Pentecost ugatuti turetse n'agaciro k'igihe ngize ngo mvuge ngo ncenshure amagambo azavugira hariya ku gatuti n'aba bene wacu nta bantu bovuga mu rusengero. Kiri jambo ryofasha ikigo ahubwo ryobabaza abantu gute baraga gutyo nta umuntu wari muri ruriya rusengero waje muri Pentecost wanyazwe. Apana wanyazwe n'utaranyazwe n'utaruzigira ariko azi ko zanyazwe zanyazwe ukuntu drone iri mu kuzica kurova wombwira ngo pastor aguka avuga ati Imana mu ijuru ndetse bari abantu bagira umutima ukomeye no sohoka hamagenda kajya none bawumvishe nubwo novuga tekanye segura ahubwo nakoje kira kintu cyofasha ntacyo cyababaje abantu abari barimo barababaye natwe twari kuri kamera twababaye kuruva umunyamurenge wese isi yose aho umunyamurenge yarababaye none se wobwira ngo ninde wonezezwa no kuvuga ni ukuvuga ngo bamakanika barapfuye naranezerewe bamudabari bapfuye naranezerewe bakajege bapfuye kuko ga ingaga niho iriya ntambara yagatangire gakunga ni ndambara y'aborozi n'abahinzi zatangiriye kunka mbere yuko bica abantu babanje kunyaga abantu babanje kunyaga inka babaje kwica bungera imbere ko banyaga inka noneho ga baravuga ati twigwaneho ubwo gatashirwana yatangiriye n'inka batangiye gusa batangirira inka bagwanirira inka n'intambara irakura bageraga ku mihana bageraga ku inka byatangiriye kunka. No kuvuga agahinda abanyamurenge bafite mu gahinda jewe ikiganiro ca mbere nategereye ca Rutebuka avuga batangiriye kunka oya uretse na Rutebuka inka mbere ukuntu ndore strategy bakoze baravuze ngo igihe c'ici cyose muzoza mutanga buri kibuga kizoza gitangira kurumva noneho baragenda baravuga ati okay birazamutse bigiye kuzoza ikibuga kizoza gitanga inka zibiri birazamuka bagera ku nka 7 bagera ku nka 30 na abo kubananiza gusa kugira ngo kiba kazoza baragira kugira ngo bazinye tugende gatuko turazamuka kugira ngo twerekane ukuntu iki kintu bababaje abantu agaciro n'ukuntu bakomeje no kuzibura nuko baragenda baravuga toke twebwe tuzosa gutanga izo nka twaraboroye natwe turi muri Kongo iwacu turi mu gihugu c'iwacu tugezaho tuzoba dutanga ikibuga kirimo inka 30 tuzatanga inka 37 none se tuzatwaturagira iki ivyo bintu tuzobikora ivyo bintu turabihakanye ngo babihakane baravuga ati okay tuzozijanaga ku nguvu ngo bazijanaga ku nguvu abungeri natwe baravuga ati twigwaneho izi nka zacu tizigomba kuzoza zigenda gusa hovyo korore undi muntu naje ashoye ukuntu biza bigora akanyena karavutse urakarera kagera kunka kagera aho kajara none undi muntu ushore n'ukuntu biza bigora kuragira ibyo bintu tibishoboka bara amapfa yatangiriye amapfa yatangiriye kwica n'abungeri kugira ngo tuboneke kwica abungeri rero hariya duhuzaga na biri hari umugore wapfushe muri umuna we aguye mu kibuga reka kuvuga ngo yaguye mu kibuga wumvaga hari abantu babo bashize yego baguye agasigara wenyine omara pastor akabwira ati ngo shimira Imana yuko inka z'abanyamurenge zashize ariko warusa tugaruke na umukobwa w'umunyamurenge arashaka kugira ngo reka baze kubwira agaciro k'umunyamurenge arenze umukobwa w'umunyamurenge utakowe kandi aza kubwa inka azamera nk'igicibwa
umunyamurenge umwana uri kushaka ubunyine ntakogwe kubera kuburinka agahinda kari mu kumwica ni ukuvuga agaciro k'umugore w'umunyamurenge ni ugukobwa inka agaciro k'umunyamurenge ni inka ni ukuvuga umugore utakowe ni ikibazo ariko umugabo w'umunyamurenge udafite inka ufite gushingira umwana w'umukobwa yaragira n'ijambo mu bantu ese wovuga gutya bwacu ejo mu gitondo washingira umwana wawe ukaje kubwira abantu ati nimumpeze inka mumpeze zo gushingira umwana warahagurutse ku karubanda ukavuga ati Imana yo mu ijuru ishimwe ko zanyazwe ejo nushingira umwana uzahamagara imiryango abantu ateme umwana wanje yagize yashatse umwana wanje yazanye umwana w'abandi kandi warabivuze ngo Imana ishimwe ko zanyazwe uzotinyuka ubwira abanyamurenge cyangwa bene wanyu uzagenda ubwira abantu ngo atiyeme nimujumbushe umwana nimufashe dukore mwumve ko reka twemere ushobora kuba uzifite wewe nkwereke dutuke ku ijambo yavuze ngo wa mugabo yakamiye ku mazi nimba ari umugabo umwe mu bantu 100 tuvuga urwo rugero tuvuga abantu 100 umugabo umwe yanavuze ko azi 2 uwo mugabo niwe utuma nimba yarakoze iryo kosa niwe utuma yo kwishimira juru abantu vuga Imana hariho ko zanyazwe yaza yivuguruza uriya mugabo ni nkaho nawe bidakeye wiwe kuruva kuri we ukuntu yazama yivuguruza aho ngaho rero yazavuga ati Imana yasize gucyaha cy'abantu ese Imana yo tiyo kubabarira kukiza abandi bantu bo barakoze Abrahamu yabwiye yabwiye amareka bajya kurimbura Sodoma ese musanga hariho abantu 10 kadvere kuri bake uwo mugabo wo urimbura atoya umugabo kuri 5 kugera kuri umwe baragatoya aba bantu bageze kuri umwe baravuga ati nta muntu ngo nta mukiranutsi ngo urimburanwa n'abapagani nico gihe bakwemoroga Loti Imana ije kurimbura isi cyagi yabwiye umugabo witwa Nowa ati wa mugabo iyo duhamagara ubazi kugira umara kwibaza uhamagara abantu babiri n'inyamaswa zose kandi Imana yaritegereye ngo ibone isi yose ni wowe wenyine ari ukiranuka Imana ariko yabwiye ati duhamagara abumva bashaka kwinjira maze binjira none gute tubwira ngo amata y'umugabo ngo wakamiye ku mazi aratuma inka z'isi yose z'abanyamurenge zose za Kivu yose zinyagwa akabesha ngo abantu ngo bakazabicara ngo ku mapipitiri ngo mu ikanisa wewe warahabaye aho okay ayo mapipitiri yo bayaguze iki nose zino nteza plastique nazirandara ayindi banke twagiraga banke zacu zarinka jewe abantu batanga inka 3 bakavuga ngo ndori inka zanje 3 ndazitanze mugende muje gusakara mugende muje gusakara urusengero kuva bakatanga ikanisa ryacu twe nikira kanisa ryo muzima ikanisa sinka abantu bakavuga ati hari abandi bantu bari baravuze ngo jewe icacumi cyane yasebeje ubwoko yarareshe jewe ari umugabo umwezi wavuze ngo jewe ko Noweli zo ziba yose uko Noweli baye muza mumbaza inka yo kubaga ni wacu wabikora nta mugabo naho bundi twebwe bubaka ikanisa inka yo kubaga muza mumbaza ngo inka yo kubaga iri hehe Noweli yabaye twebwe ikanisa ryo kuryubaka biro ikanisa umugabo yaraje avuga ngo umucinyiro mwawujuje mugende mukore budget igisenge cyose amabati impahwa muzabimbwire aragenda gushinga ziwe ngo umutungo wacu ngo twahuje n'Imana aragenda gushinga ziwe tutahuje je ndavuga ivyonze agurisha inka ziwe arazaheza pasteur aravuga sinshaka ko hari umuntu uzamenya ko ari njo bikoze mugende musakare iyi nzu y'Imana man hari abagabo babikoze no mu Rwanda no mu bufura twebwe bari ikanisa ryacu ikanisa rya twaza twubaka intambara yabaye tutaragira amanjanja a hotel Buvira kuruva ni ukuvuga ngo ni ikanisa rya kijambere nta buri muntu baza bamucira inka kandi akayitanga n'umutima mwiza abandi bakongeraho niko bigenda mani ntazabanyamurenge n'icyo takoze okay hashobora ko hari abantu bakoze mu makosa ariko ni pourcentage keya kuri za zindi zakoze hari abantu bakoze amakosa rero mwa abantu mudukurikiye uyu mugabo yaradanganye uyu mugabo hano hantu yakoze amakosa yaye tugize ngo tubikurure kurogera kure tugize ngo tubikurure ngo tuvuge ngo zagenze ariko yakoze amakosa bibaye ngombwa ni ukuvuga ngo bari abantu bose bapfuye byaramunejeje ko bapfuye ni ukuvuga ngo inka ifite agaciro gakora ku muntu cyane ariko rero nta muntu utazuvuga nabi ico naco tukigarukeho nta muntu kwisi kiremwa muntu umupasiteri wese ariko ku gatuti umupasiteri wese bazoza bamenya umupasiteri wese wera wirabura umupadiri umubishopo umuntu wese umuevangeliste uje ku gatuti nuza ku gatuti uzomenye yuko abantu bose bari hariya
bategereje ko babwira ijambo baguteza amatwi bakeneye kumva izururutse imitima apana kuza gusenya imitima rero kwaje kubwira abantu unejejwe nuko inda zashize tubwira abantu tureke kubwira abantu bibasenya gusa uyu mugabo attention uyu mugabo nimba azumva kino kiganiro azamenye ko yabaje abanyamurenge benshi barabivuze azasaba imbabazi ikindi kitumucireho iteka kubera ko hari n'abashaka yavuze nabi kandi ntawe utovuga nabi ariko biravye abazalendo yakozeho yarabisobanuye abantu nabo bagiye basobanura ubuzalendo bwo yarabivuze neza cyane neza pe aravuga ngo abazalendo nyabo ni babandi bakunda igihugu abo ukunda banehemiya bagwaniriye iwabo iyo nareka kuvuga ngo banehemiya ni abakera hari n'abantu batanahemiya iyo avuga twigwaneho yari nayivuze nabo yaravuze ngo abari ruguru aravuga ngo abantu bose bakunze igihugu n'abazalendo beza ariko abanyamurenge barakaye bahita bavuga ati yo yisumwa n'Imana uzi umuntu warakaye ni umuntu utarategereye ikiganiro wafashe kagace muze mufata igice cyose yatanze n'urugero avuga ngo w'interahamwe ryari izina ryiza ariko gishwe n'izi nterahamwe zakoze amakosa aravuga n'abazalendo nabo bishwe izina gishwe n'abazalendo b'amashara ngo bemera ko igihugu gipfa ngo bo babeho bisobanuye neza vraiment biriya byasobanuye neza cyane ahubwo abantu nibo batinze ngo nta mupasiteri urimo umuntu wategereye agace jewe namaze kumva namaze kumva kano gace namwe ukangagura gushaka nanje ikiganiro cyose nivyo byiza ndagitegera ahantu gusa twakosanye nawe nikuzira jewe naje muje jambo kandi yabwirije neza barakosanye nimo urutegera yakoze igitanga yarasa n'ufite nyaguka ni satani yamwinjiriye nyine akora ku kanzu kinka nyine yavuye mu murongo sinzi ukuntu yari afite nyaguka nyinshi cyane biba hari ku gatuti ugategura ijambo satani akagweza ibindi nawe ukamutamisha ibindi ugize gituma ariko yarabwirije uzi gituma satani ikosha izikenera kugusebya uko hari ibindi none yoba yarakoze bitari byiza cyangwa ari byiza yarakoze ngo muvangire asimbira kwanda ukinka muri Pentecoste sinzi ukuntu inka yaje mu vrema ariko yarabwirije gukunda kuyoborwa n'umwuka w'ibyo bintu kose abantu avuga imbaraga z'umwuka aravuga ngo abafasha ni babiri avuga ukuntu umwuka ari umufasha n'umugore aravuga ngo umufasha nawe nyawe n'umwuka abona abagore bananiranye nyine yaravuze ngo hari abagore baje hari amashitani aravuga ngo si abafasha ubwo ni abantu baje kugerageza abantu aravuga ngo umwuka w'Imana niwe utuma abantu baba abagabo rero abantu bababajwe na kiriya kiganiro twababajwe n'aka kantu k'inka twebwe bikomeye cyane tumwituza hano ariko nta muntu utovuga nabi n'ejo yo kwikosora ni umuntu w'umugabo ufite ubwenge ariko tumenya ikintu tuvugira ugatuti mwa pasiteri mwe mwavuga ubutumwa mwe uzagira amahirwe no gushima abantu bazaje gushima hariya bakavuga utuntu ducuruza bakanabesha ugatuti rero bazamenye ibyo mwavugira uzi ko hari abantu baza bashika ku gatuti akaba avuga ibintu bitabaho ubwo ageze amahirwe kubona mikoro akamavurunduka akabomoka hariya akavuga ibintu bitabaho abantu baza babesha ni abantu bo ku gatuti n'abagore baba babesha abana babo ngo niyo ngo wa mwana wacu kwa mamwira gutya nsa abantu bo ku gatuti ni umuntu w'igitice umuntu w'igitice ku gatuti hazashuha noneho ugakenera ngo wemeze abantu ngo wamuvuga ngo wemeze abantu ukamubivugira abakecuru bakaba bemeraga vuba bana we nibyo reka dusezere abantu dusezere abakozi bacu niba utarakora subscribe uyikore kuri TNG TV ariko simbira kwa rusaku naho idubu rusaku naho uyikore mukagira imana mwe ntaco bitwaye ntukarebe ikiganiro mu gisoze udakoze subscribe imana ibaheze imigisha kandi imana ikomeze barinde imana izatugarura inka mu banyamurenge imana izaheza abanyamurenge kongera gukama izisigaye nkeya zitarabaswa na drone imana izirindira umutekano n'ubundi zibayeho kubw'Imana ntizibaye kubw'abanzi binka umuntu wanga inka yene abacuraguzi bacu twadusigaye tubita ngo kugira ngo batumva tukabita niba abagabo banga inka umuntu wanga inka yanga n'umuntu kandi bazituza agakenera kwibikamwa ariko agakenera kwindi ifa amabere kuriya ni ibintu bataba bazi abacuraguzi kuri iyo ucuraguriye inka ya mugenzi wawe kuri inka zigira amaraso amwe yego urumva ushobora gucuragurira inka agafatwa iyawe rero turabashimiye ni mukomeze mubeho imana irinde abanyamurenge irinde n'inka zabo murakoze cyane